Khai menazi ibeting chua ilungta pen menen main jekyu jing kai kana kamai gomara sam news kede reinsa Chuna Times biagana puangara dele India de gusam rambe ki hulang be Supreme Court ne ngok samak pe samria hepet kai ze rang chicha kai ze Manipur sorkari ne Manipur Hill District gu leshina me Manipur de ge ki menai ko ki zet me reite be zegene himlo biaga be namdi Hill District gu leshina me kada be state ramege UPSC Civil Service Examination dingkum changna ja kam dai kai ra puni gurang kang kai ke zai kambe be mi transportation bam ra be bam accommodation zai exam ka le de zai Manipur de wang ra zegene tingna mi puinsang ne Manipur sorkri ne rangkang changchum ameli sinama hange peranang leije sam hepet kai deleng Supreme Court gu sam really gumje Manipur Hill District ke lungzba melesina me jai jogum me lesina me na kakke UPSC Civil Service Examination kamele na hange Manipur sorkri ne tingna mi puiket hange rangkang changchum langchum na ha rangkang pegulei ku chele aipo rangkang pe rabmi je Hill District gu lesina me kada be state ramege UPSC Civil Service Exam tingkum changna ja kam dai kai bege penigu rangkang kai ke je kam be mi transportation jai bamra bam accommodation jai exam ka loide jai Manipur day wang rai rabe mi le ku chele UPSC preliminary examination chokyu zikris rok tingkum changna ja kam dai ge exam ka loi lubam de le kane Manipur government da ge aipo application mi songa wang bam ri de le je sale ai jigene lesina mahanga priya de ga be tu je apu application nanang be temik che chokyu jing coming yo tingkum changna ja kam dai ge changu de le jai apu temik chang ane mi negu application lu tu ta du de le je sale Chogu melesina me apo benefits lu nema ane panigu application nai kanang belesi relevant document kai luze Srimati Anan Arambam Joint Secretary Home Government of Manipur mobile number 8794344875 nune email ID anan.arambam@government.in ge langai loze ka chele Mati mak chawang rabe Nagaland Urban Local Body Election chokyu jing kai srok tingkum changna ja kam dai sumai ge Nagaland de ge Municipal Council ku chum nai tong council lim srok ke election te kyo rabe ge anui Nagaland de na me voter lakna chang res srok si mene candidate haiming yung kai ku chum gu electoral fate chogu me du param pezet gu body be hange cha ja kalanga gu me be pi gu de le ku chele marasam po mena ke che hazungo ja kam po bi ge State Election Commissioner T John Long Kumar ne saje apu Urban Local Body election hange nomination file to kai me candidate has rog rex na mena pnuji pigut kai je nomination file to kai de le chige candidate ramaguchi ga habe lesi scrutiny pimizun je pega lu bachang candidate mina hang badai ji ane to peti le jai candidate rex na spi mene withdrawal to rai jai ne candidate rex rong badai ne unopposed kene election ke de le je sale Nagaland dynamic pen bia Eastern Nagaland tong council gene mi ne du apo election ge candidate sapat maglai ke chule State Election Commission ne sa je maigu urban local body election ge voter lakna chang reaksna srok hainam kai skui mene botu ke gud leichi meroge mipu migu voters laket chang hadai haket reaksroks na jai mipe migu voters laket chang bresrok reaksrok na mene mina kan che be candidate hange botu ke gud lei apo election hange Nagaland de ge planet is a vote hamadai krote setla leichi ge mipu mi hange votes haket hadai kana reserve to gade leiche sale State Election Commission na sa je urban local body election ge party ka cham me election saperbe parties rameze Nationalist Democratic Progressive Party NDPP BJP Congress Naga People's Front NPF Rising People's Party RPI Athalwale JDU na LJP zai bot tokyo chura bi zen chekyo jing kai srok tingkum chang na jang kam dai sumai ting cho kunta sna pi gine chuze tingi kunta madai ka chang tight security arrangement Nagaland police ne pama pi je tet ke gulei je sale State Election Commission Secretary L Zamithung Lothane saje India de gu election te doge timchak saba mabong na apo urban local body election hange EVM electronic voting machine te lungra phemak te lei sidaz ballot paper na apo election ge te ta te gu lei sa sale Nagaland Madrigal singers letu chimabo na India ka letu je lokru ku chum world core game gade re de gu letu chimabo wang rulu je letu ka le petariam Auckland New Zealand de ge wang raben DQ je krugene choose DQ jing kai ting kum chang na jang kam dai ga chang tet ke bege ka zo ka gu le je sale apo de ge Nagaland de gu body pe chief minister ne firo na pasu ibena ka to besam pe guys pe je Madrigal singer letu chimabo na te ro kaning bele ne te wang chang be pe chang lo jai India de ji tin digara de le je pasu ibena ka to besam rangai de le World Queer Games ka dere de dige le tu chimabo wang ruluze le tu khalit patarem ketle pezi ket hai manone chibize Olympic of Choral Music ka chau kulei
Aipu World Quiz Games German company pezine interculture ne dimchu guys and ranga pe ko delay aize kade rede digu kor ka cham be bodu zu hro guys kade rede dige punigu hle ko nu ne ndra ko nzi guys kade rede di suket lung ke teuze punigu hle ko ne zu hro ga ra nche guys and ranga pe ko delay Manipur de go body pe Chief Minister N Biren Singh ne saze Manipur de ge kimezet na kuki zo ka ke ma pathom ma pakne ren ji te kon se be pet se ke se te re te se ka bok sabam be ting ti so ne du I de le ga chele Manipur de ge ka bok sabam be ke kurum dai chang de le ji be ge hazet ka na ke se te re te se ka bok sabam be pling sing ba na ke srok nu ne ke snaru ne le je Chief Minister N Biren Singh ne sale zai wang re be ke no ke chum nong ge Manipur de ka bok se ka lu lia bam be Saudi je ki be solution ngogu leje sale marasam poma daga Manipur Chief Minister N Biren Singh na rangya je Manipur de ge ma pathong ma page ren si je te kon se be pepe pa bamle na ge de le kane arama ka bok che bam be hidu lesi ki rama nai li ka de bam rama ane tingna mi puin sang le leche Manipur de ge te kyu zala le arama na lia beje Manipur de ge ting ti gum je lesi be na ge tna be wangra be lia gu de le je ka chele N Biren Singh na sa je Manipur de ge ka bok se bam be Manipur de ge ne pepe mangle kane haram ka de megane India de me hindi ma pata tu ne hatiti wang zelong manai drug business hindi ne phema pe maro banking ja lilap de mabo ne Manipur de ge mi to zabam rahang tu zabam de leise sale Manipur de go body pe Chief Minister N Biren Singh ne sakating mi garai se Modi 3.0 go srokri ne Manipur de ge de si benai ge te nai be bam rahang patho di be te ze rai bro ge ne du rain te ra te ze la leise sale You see, violence is everywhere. And in particularly in Manipur also, it has reduced like anything. You are right. It has going through the last 14 months. But even though just the actual crisis, violence taken place half of the months, means out of 14 months, the violence was, I calculated yesterday itself, it is only 6-7 months. Means another 7-8 months were very peaceful. Schools are opening, business establishments are opening. Everything is opening in the state of Manipur. But in some pocket, due to the prevailing violence, disturbance is there, no doubt. But slowly, due to the lack of security personnel, there was some small incident in the part of GD and some part of the state. But now, those forces which were left for the election duty has come back and we have deployed in the vulnerable areas and now I think situation will be Nagaland sorkri ne samre rakyu guys wang rabe ka pai kyu agas kyu zi keting kumsang na jang kama daigene chubze du iliakli water bottle liter ke chang ma palai na a Nagaland de ge zora pheta du de leije sale aipu samria je Nagaland Chief Secretary Dr. Z Alam ne jimain chekyu jing ka keting kumsang na jang kama dai rima ge Nagaland sorkri kanga bambe department ka cham gu pe paper ram du kuang harulu je de gum te je ne single use plastic ngit phai te lung be tung gona rame jane ngit phai te lung loi je tu pet ni be tim chak sa tele ro balam sam bin samong bi hige haim na ne zugai je Nagaland de ne ngit phai che ka single use carry plastic bag ka talai ne so kham dara de le je samria ra kyu ka de le ke chele Danain chokyu zi krusna ting kumchang na janga madai hama mai ke silchet namdi Assam ge ne Imphal tek and ribe green fuki National Highway 37 Imphal green fu himdi ge kuki zo CSO ziribam na tamanglong ne indefinite blockade dupet kaize green fuki ge matale ne ka nambe tek kyuze bro pumbe green misonga tenrui dolak sabumbe jimain chokyu zi kaiket rima ge lepet karai de le ke chole Aize joint public meeting jimain chokyu jing ka ke ting kumchang na jang kamadai rima ge tamanglong police Assam rifle nai CRPF medu kuang dui ga lu je sam bin sam ga lu bachang indefinite blockade let karai ko deleng aipo meeting lopet ka be jang ngai ma rabe kaksam memorandum of understanding kuki impi gu president ko chum ziribam tamanglong nai none kuki impi women wing ziribam tamanglong none kuki student organization ziribam nai tamanglong superintendent of police tamanglong commanding 39 Assam rifle 2 IC 87 Battalion CRPF Ziribam Nuize Memorandum of Understanding MOU Saint Galub Sang Delay
Aipo Memorandum of Understanding MOU ngai maraba kaksam sign to gabe samriaze district police na manglong na ziribam zai kada be sorkri guspan ma bora mene tingna mi punsang na telung ra kanang ba muronu ne green fi ki get be te me punibam ine te chang urhang pama pi ga gule zai kuki zo zet ziribam na te manglong ge lung ma hange rehure me medical facility nu ne kada be muroro me pihin sang na ngor hang teluga google ze samria ga de le ke chuleng Pi guys ang kingani melay ni tuto delay azina lung tapen me na may gumara some news tuna times again ay luwag ay delay.